Allin hamusqa kay munasqa kuyamasi, kunan día devoción matutinanchik kallpachawaspa kasun. Maypitaq noqanchik ñawirinchik imaynata apóstol Pablo k'amiykusarqa hermanusta Corintio llaqtapa nispa kayta. Chayta yachanapaqtaq invitayki qan kicharinayta Diospaq qillqasqanpi. Kay iska carta Corintiosman maychus niwanchis hisk'un chantapis qanchik chikllasqan ninga hinata. Sapa huk chura kuchun sunqunkup ukhupi nin. Chantataq ama hallwaychischu nitaq kamachisqa hinachu. Imaraykuchus Diosqa munan pichus kusisqa sunquyuq haywasqanta. Ari munasqa kuyamasi, kaypi apóstol Pablo nisarqa tukuy creyente kunata siqankuna haywaykichik Diosman chayqa o runa masiykichikman haywaychik tukuy sunqumanta, porque Diosqa mana munakunchu pichus mana sunquyuq, mana allin munayniyuq haywasqanta nispa. Chayrayku kay hinata noqanchik ruwana tiyan maychus kasan diezmos ofrendas ninchikwan. Mana chayllachu munasqa kuyamasi. Manchayri noqanchik yuyarinachik tiyan imaynataqa payqa Diosninchik tata kusisqa kachamurqa wawanta ichari Jesucristuta kayman wañunanpaq huchanchik rayku. Chayrayku payqa munakun nin pichus haywasqan kusisqa sunquyuqta. Ahinata noqanchispis ruwana tiyan, maypichus kasan sunqunchikqa chaypi kasan qapaygayninchik. Entonces chayman hinataq haywana Diosninchikman kunan día. Imatachus pay munan, noqanchik rinanchikta sapa día payman. Ahinataq mana llakiwanchu nitaq phutisqachus noqanchik haywaspa kasun Diospaq wasiyukunman maychus kasan diezmos ofrendas. Chaya chaywan munasqa kuyamasi kunan día kallpachakuna chantapis paz tranquilidadta tarispa kana yuyayninchikpaq. Kayakama.